Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela yena-ke uMathinto acebisa Ntombi mqomela amehla akho abanzima baqomela imali uthi ubuwazi ngabe kuphi nakuphi la kufinyeka khona njengamanje ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde ucomment kanti okukhulu nakho-ke uma usubscribe usukwenzela ukuthi-ke kube wena oqala uthole notification uma-ke sikufaka la evideo yakho hamba phambili ngane zakwethu lana-ke sekuphucuke imibono eminingi noma-ke imiyalelo eminingi ukuthi-ke uThibela naye-ke uMshovo sebehambe bahlangana khona laphana egrawundini eKings olithini emcimbini ubukade-ke waziwa ngegodo kaMaskandi Festival. Ngane zakwethu laphana-ke kuvela ukuthi ezikakhuzane zisuke zaya kwezigcokama kodwa-ke igcokama laselibaleka langena phakathi emotini kanti-ke abathwebuli bebeshawa bedelisiswa izinto ngenkani. Ngane zakwethu ngiyafisa ukuzwa uvo lakho mayelana nale nto kanti-ke uphinde uphawule ukuthi-ke ngabe le nto inomthelela omubi kangakanani kuMaskandi njengoba-ke sike sambabaza uThibela indlela abesebenza ngayo bese ngenza ukuthi-ke isinkulu into ebangwayo kanti besazi ukuthi into about umdlalo noma about uMaskandi kodwa-ke uThibela sekuvezile ukuthi akusilona iqiniso njengoba-ke sebehlasele ezegcwama khona laphana-ke eKings olithini eKamashu eThekwini. Ngane zakwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela ukuthi ucommente ushare i-comment yakho sizwe i-ID yakho ukuthi wena ngabe le ndaba uyizwa kanjani ukuthi yebo balwile abantu abaningi futhi baqinisekisile impela ukuthi kuliwe impela njengoba-ke ubona nawe la enkundleni yokuxhumana-ke ku-Facebook kuvela-ke ukuthi yena-ke uMshovo naye uThibela bafinqe amazipho laphana. Siyabonga-ke ngoba asikakezwa olimelele kodwa udaba oluvelile luthi alifani nalo ngaphandle kwakho umlalelo wami ithe ngikushiye kanje mfana kaDlozi siyabaleka ngikuthanda ukubhopha.